Galatian lighting nainabagi thorum asida mayambu taram oksari ngasi nainagadariba chapter asidi Galatians chapter 2 title na Justification by faith thajabagi mapana chumhanbiba habse karino habse kuna chapter asigi matung inna polna taning ni budugi maram dai khoi nainaminasi ahan badai khoi ishoda pathna tause sagada lebe pai sho asukimatik chawkraba topic thajabana chumhanbiba se karino habse gi maramda Galatians chapter 2 da ye khoina khara naina gadore masidana ki thawai sangmaduna chingbiu aina ngangba khudimu thawai sangbi matung na ohenbiu tare ba isinaw khuding da thawai na chingbiduna masigi asumba se khanganbiu Prabhu Jesu Christ gi minde khuramjari amen ai khoi ahamba Galatians 2 gi 1 2 se khoi pamina se yarengai de aina tena haijarake maru aina ai khoina yamna sangada je Galatians 2 gi 16 da ki makhado madu ada ai khoina khara kupna naina se Masida akhona chapter 1 da so akhona haikre polna Christian singbu ornairami adugi dambu dharmakas lakpo lambi da Prabhu na mangonda utpiduna mahapung hongkre adugi matungda mahana wapau sandoe Jerusalem da chale Jerusalem da chalaba matungda Peter aduga James makoi unarba matungda amuk mahagna sahi 13 sumna Jehudi na tabaja singde ishogi wapau adu sandoeba adugi matungda amuk ma halakpadugi wari ni masigi verse 1 haibse sahi 13 gi matungda aina Barnabas ko loina na Jerusalem da salami Titus su aiga loina rami hai masada sahi 13 gi matungda mahak chatpane kana ga Barnabas ka Titus ka mokoi hom Jerusalem da Peter James John mokoi lusing basing atu una basalame verse 2 na hai mahana kari gi damak sapna haibse aina Jehudi na taba Gentiles sing asida sandokhi ba wapau adu madu karino habdo makoida khanganingai gi tama Prabhu Jesu na ingonda phongdokpibado adugi matungina ai Jerusalem da satpani hai odo mahana unabase asida kanano luchingmasing hadi maming lebasing hadi luchingbasing aduda mahana lanai oina mahana Gentile Jehudi na taba jatsing aduda kari wapau sandoi maki apo wapau do karino habdo makoida phajana khanglameba mahana masi khangalije karigino hadi maha aina senba taba nataga chen khrabado arembada chen daningai gidam chen khiba nataga chen hu chen gadabado arembada tading habdi mahana sandokhraba ikhogi wapau aduga sandokhraba ikhogi wapau amu sandokadaba ikhogi wapau do arembada tadningai neba aduna mahana sandoibo wapau je yabra yadabra haiba adugi maramda aina sandoibo sini habdo madugi maramda mahana makhoida sando takpibneba amu verse 3 to 5 sangjala adumaina ina sandupo pau je sini habje mana haikraba matungda hai aduga aiga loinareba Titus se mahak se Greek amo oiba tarju mark circumcised unka kadamne haina makoina engonda koina nampuda tawramdeba tawdaba yade haina makoina hairamdeba masina habdi polna Gentile Christian singda sandoibo paudi nakoi unka padarka leitare nakoi thajabegi mapana suman bigi hai tarakadi Prabhu da thajabagi mapana nakoi suman gibigadame adubu Prabhu da thajabegi mapana nakoi na hana tawramba phattaba lai murti latpa asina chungba aduguma thabaksing adu thadokadamni haibaduni habsida hairese sida verse 4 da adubu sida hai because of the false brethren and were brought in hadi false brethren adi Jehudi sing Christian sang apa Jehudi lusing bakhara apasa saning bakhara makoi na ko khangdana lona aduna aikoina Krista da lairiba ningtamba ado matubu thijaningai gi dama makoina lai habne makoina pore haidi makoina aikoije amuk aikoi mikha polaningai gi dama karamna makoina mikha kolan bana haibadi Jehudi na taba jaching na mu hujik Jehudi haki lucing makhara na mu hai aikoina arakku bampange ta di hana Jehudi kamuna makoigi scribe pharisees na takpiba ceremonial law Moses ki law sing asingak na di unkak na di na ko arangku bampangoi aduna Gentile sing achu unkak kadamni haibje masineba haidi bu unkak pa sikum Moses ki law sing ak taraga di Gentile sing jamu Jehudi sing gi makha ponba haibu oirakaneba amuk makha ponba haibu oirakani haibneba madu natteba hujiti makha ponba yadare haibne masida haribse aduga to whom we gave place by subjection adubu makoida aikoina pungama phawba makoina haibugi makha pondeba karigidam that the truth of the gospel might continue with you nakoida aphawa pawki asumbodo makha tana sathaningai gidama aikoina makoigi makha ponde makoina haibudu inde Moses ki law singa agana koi
ngakpagi mapana nakhoi arang khubam phangadabne haibase masi indaba yate habdo aikoi maduda sathare madoi tadi madugi mapung ina sataragati nakhoi da isogi achumbado makha sathararoi maramdi Gentile Christian ke amarum de Christian oiba thokraganeba mokhoi gi puba thangba ngamdabam Jihudi singi niyom sing adu inbagi mapana mokhoi arang khubam phangadabne hai tadi mayam thokraneba aduna madugumado aina tawthre haibne masida aduga 6 to 8 amu yengse masida 6 ta hai makoi luchingba manba makoi daita leiba manba mi khara oija pa taragasu engonda khenaba karisu leite makoina luchingba oigera luchingba oidagera Moses ki lo ngapagi mapana arang khubam phangadamne haiba taragati madu aina madu de khenaba karisu leite aina makoi wi kai khumnade ishona su mi khara amana ikai khunaba mi oiragana ishona yabiba ikai khunadaba mi ogana yabidaba asoba mi phamnaiba mi oiragana yabiba yabidaba haibdo ishona karisu khaide ishodi asumba dudani haibsine masine adugam for maramdi they who seem to be somewhat in conference added nothing to me luchingba manba asoba manba makoi aduna ingon karisu apsamba leite makoi wado ai karisu tade hamne haibdi ceremonial law Moses ki law singap ni mapana ikon arang khubang khagdan masingak padar khalai haina haibse masi ai mawalo dren haibni adubu masigi onna taina bada sida makoina haidi luchingba sing Peter James makoi duna haidi makoina urami madudi uncircumcised ki wapau haibdi Jihudi nataba Gentile chingi wapau do Gentile chinda isogi wapau sandokkudo aingonda pirami aduga circumcision haibdi gospel of the circumcision haibdi Jihudi singda puba Jihudi singi apaba wapau ado makoida sandokkudo wapau ado Peter da sinarami habse makoina urami lusingba sing aduna urami maruina James John asina singba lusingba sing aduna makoina urami habne aduga sida verse 18 da mu Peter da haide mahakna haidi Prabhu Jesu Kristna Jihudi jati sing adugi arang khubang kidam kanna thabak subi ba pakhon chapagi thabak kanna tawbado mahana kanna thabak surami Peter da aduga haidi ba aduma ingonda su sinarmi aina Gentile jina opok sandok matunda Prabhu na su ingonda loina rami Peter da loina bikum na ingonda su loina rami Prabhu Jesu Kristna Peter da thawai assembly mapana ngapo ke amnum pangthok papi aduma aina ingonda su pangthok papi samane haibsine masina haibdi aina Gentile jinda sandhuli bo pawse aramba kaisu leite nakoi se Moses ki longa pagi circumcised obun pana rang khubam phangadab nate Prabhu da thajabi mapana phangadab ne haibse masi asumbo bo pawni haina masida Paul na mu hairi koina 9:10 da mu chache ado sida hai verse 9:10 da James Cephas haibdi Peter John makoi ko seem to be fillers haide luching basingni makoina engunda pibi kraba thaujana do khange aduga makoina ai amasung Barnabas ta shoga thabak sumina bagi fellowship to bagi right hand ado pibirami habne haidi nakoi so khoi lena thabak suba yare habigi ai habdo pibirami maramdi aikoina ja hedan jati sing adu da isogo pawdo santhon ngai gidam makoina Jihudi jati da isogo pawdo santhon ngai gidam habne aduna sida habdi verse 19 habdi James Cephas haidi Peter amasung John makoina Barnabas amasung Paul da nakoina Jihudi na tabada sing dei sogo pau sandokdo yare aduga ikoina Jihudi sing do ina sandoge ko makoi daita je tongan launare habdo yai aduga verse 10 dai makoina habse keno adugu nakoina pau chopta ningsinga tabadi nakoi laire ba singje koi Jerusalem da laire ba kyamarum na kina sinaw kyamarum lai habse ningsingu habni do hairi ba thabak chema Paul aina su laire ba sing bu tola tara ba sing bu mateng pangba habse mase ai gi aso ba thabani aduna verse 10 da habdi Peter James na Paul amasung Barnabas da haide ba nakoi wapau sando pa sapam matamdan akoi missing do Christian or pa missing ado circumcised agodabni Moses lo singak ta ba yade hena takpi gadabni hena mukoi takpi haide adugi mot laire ba sing do ningsing wana haina sida haire amuk jengse 11:13 da samse adubu Peter na ento have keno Gentile Christian singi center amaneba mahakche Peter je Antioch ta koi bala ame lakko matamda Paul na hai ai maga ai mabu apostle mamai do apostle maram di mahana maman sigdamni karigdam ma pu maran sigdam na haiba matamda James tagi Jerusalem da leba James tagi lusing ba khara Antioch ta thare
ado hairibado tharaktingai mamanda Peterna Gentile Christiansing aduga leiriba mayam aduga mahana samin thamin adan wari sanadan tokna tinadun leirame adubu James sai ke tharakpa Jerusalem dagi lakpa luching makhara du uba matamda mahana Gentile sing adurigi laptho makhoi ge sokna samna ba yade haiba akhona Jews Jehudi sing adu luching makhara du kiduna mahana admai toromeba maduni masida haije adu hairiba asida maki apasajaning ba asida Barnabasu puthokhirameba Barnabas ko makoi Jehudi makhendom pulap punjanba jada makhendom punjanba chumaina khadong lobda Barnabas su pu humduna purameba adu matamda Peter na saibneba sida verse 14 15 da amu hai masina mahangna asumba go afabo pawgi asumba dugi matungna sattaba matam adu uba matamda aina uba matamda aina Peter da makoigi mayangi mamangda haiki saiki ko if thou being a Jew sleep after the manner of Gentile Yehudi ama oiraga Gentile gi sanabi matung ina nahana hingkraba matungda not as do the Jews singumna king David Gentile gi matung hingrama matunda why compellest thou the Gentile to live as do the Jews Yehudi sina hingba kumna nang Gentile sing ase hingwaina haji kaino nang na chama Yehudi ni adu nang Yehudi gi sanabi adu nang na thadokre Gentile gumna hingle adu nahang na thadokhraba Yehudi gi sanabi do Gentile sing adu da mu ilu harise kari gino ana mahana sairameba masini ko 15 da amu 15 da aikoi pokpadagi aikoi Yehudi oiraba aikoi se not sinners of the Gentile aikoi sengdaba Gentile sing adi pap toba hadi Prabhu Jesu Christ da thajadaba pap todana tang pan gi matung hingba Gentile sing ado adumaina adugumba pap sing ado aikoi oideba aikoi pokpadagi Yehudi oireba adu Gentile sing aduna tariba pap du de khoi yaude habne masi ko masi verse 15 yamro he hadi 16 je khoina fazana khangni ngai gi da 15 je khoina darkar le bi sinaw cha akoi 16 na mo akoi pamna se knowing that a man is not justified by the works of the law when za thangi thabak singi mapana mi ama se chumman mi ama bu chumman bi dhap se khangla duna hamne but by the faith of Jesus Christ Jesu Christ gi mapana chumman bi bani even we have believed in Jesus Christ kona Prabhu Jesu Christ makta Jesu Christ da su thajare aikoi kaidong mi than that we might be justified by faith of Christ Christ gi mapana koi tha chumman bi ba phangnang gi dam not by the works of the law when za thangi mapana koi chumman bi ba phangdingai gi dam chuman bibo oidingai gidama Prabhu gi mapana chuman bibo oidingai gidama hana akoi Prabhu Jesu Christ thajare for by the works of the law shall no flesh be justified hadi wanda thang apagi mapana thabak singi mapana mi kanam to chuman biroi haidi batek se mi kaya marumna portion isinau kaya marumna lana thajana batek sa mane adu akoi masi meaning yeng se akoi huji haibigi matung nadi sida haibse chumme Moses ki law sing ngakpagi mapana circumcised tawbagi mapana aikoi chuman biba phangba nate aduga ten commandment ngakpagi mapana aikoi chuman biba phangba nate aikoi bu chuman biba pap kopi ba si kanana no aikoi bu kan biba habsi de Prabhu Jesu Christ gi mapana ne aduna kana mission hai aduna aikoi Prabhu Jesu Christ gi mapana chuman biba taragadi aikoi yathang tarang ngakpa darkha leitere na mase ko masi aran bani sinawsa masi yamna mung lan bani summe adu yathang ngakpane khoi chuman bidai bi summeba adubu aikhoina Christ gi mapana khoi chuman bibu oiba taragadi aikoi yathang thugai be yabra aikoi ala khuramba yabra Krishna khuramba yabra pakang khuramba yabra any Buddha khuramba pitibida missional anaiba laise khoi khuramba yabra maramdi khoi wain yathang ngakpu mapana khoi chuman bidar haire Prabhu na chuman bi kramina khoi yabre bra khoi mi hapa yabra mitu meola na blai muti khuramba yare bra yabra madu yadeba masina haire bise maduni sida maroina khoina hoji Galatians chapter 2 gi context e hingba taragadi masida palibje Moses ki law adu circumcised obdo madugi mapana khoi chuman bi banate habisneba hoi yathang taramuna so khoi chuman bi deba maramdi Jehudi singna kaidoba mukhoina Moses ki law sing ai ten kamanga ai haina mukhoina loina claim toy adubu mukhoi Prabhu da thajate aduna thajadabduna mukhoi dharma semba phangde mukhoi chuman bi ba phangdeba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯃꯥꯅ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 5 ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯑꯩ ꯖꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯀꯣ ꯍꯟꯇꯛꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯣ ꯃꯥ ꯀꯤꯕ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯃꯈꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯀꯅꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯚꯦꯅꯦꯟꯠ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Galatians chapter 5ꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯌꯥꯊꯪꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯅꯩꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 17 18ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤꯗ but ꯑꯗꯨꯕꯨ if while we seek to be justified by Christ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ is therefore Christ a minister of sin ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 6:23ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯑꯇꯣꯡꯃꯟꯗꯤ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯚꯔꯁ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯁꯦ ꯚꯔꯁ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯜ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡ circumcision ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯟ ꯀꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯎꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ circumcision ꯇꯧꯕ circumcision ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 2:19ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ for I through the law am dead to the law ꯑꯩ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯦ that I may live unto God ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯊꯪ 10 ꯉꯥꯛꯄꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯌꯥꯊꯪ 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯏ ꯌꯥꯊꯪ 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯊꯪ 10ꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯊꯪ 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯌꯥꯊꯪ 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪꯗ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯣꯜꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
masiko aduna hariba ceremonial law asigi mapana ai arang kubung phambang ambanate masinga pe mabana suman biba ngamdre aduna hariba si aduna hariba asigi mapana aina hariba Moses ki law sing ase loina thuga indare habeneba ten kamame indare habe nateba Paul na mai ki punchida ten kamame krai thuga le Paul na atopa lai muti khuram leibra Prabhu Jisu Christ aduga ipai sunatan atopa lai khuram leibra hedan singi dynamo asin singba lai leiba myam do khuram bro ma lai muti lapro mang matin thiba ngangbro oidaba ngangbro mang mi har pathabak tawbro amata tawdeba po aduna dharma semba punsi amaje amna chepa Prabhu thajabi mapana hingibneba aduni masida hairibse aduna logi mapana loda siri haibi athadi mahana logi mapana mahana hana tawramba ai dharma semba phangane hana khalamba koina Moses ki chanabi niti niyom mayam ado madu indre haibni masida pallibse aduna ten kamang ngakpa darkha leitre na haibi nate ko ado masi koina Galatians 2 gi 2021 de ko yengche thajabagi mapana suman bhigraba mi amana karamna hingane haibse masina mayek sena tai ko yengse ko ju thajabagi mapana suman biba taragadi tasene ko wayan jathang illoi da ba mi oibra oidabra haibse ko mu yengse ba sida hai ko I am crucified with Christ Paul se thajabagi mapana suman bhigraba mi amaneba mahana ai Christ ga loina na seminare adu nevertheless I live adu moina ma ai hingi basa ai nate but Christ live in me Christana ingon de hingbi bani hai masine Christa ga loina na semina bhaibde ekoi thada mi pan sumen bikirba mission na Christa ga loina na mahana Prabhu Jisu Christ khangdingai da hana tawrama pap ki thaba kudema wain ja thang thukai bi thaba kudema ado Prabhu Jisu Christ ga loina na semina ga neba hausiti kanana ma ki masai gi aning ba apam gi matung na hingla roiba adune ai hingli basa ai natre habde ma ki aning ba apam gi matung na hingdre habne adu Christana ingonda thawai asem gi mapana hingbi ba gi mapana hingemne thajim mapana sum ki ba mi amana ma ki pungning da thawai asem gi mapana Prabhu na leibiduna Prabhu na insan bi ba gi matung na hingane ba Prabhu na ingonda leibidaba matamda nang mi halu nang namana pana haibe ngadamne lai muti kuramu ala kuramu adu mitum ya lana kadabne mi gi mapon manam kalakadabne haina Prabhu na ai gi thamoi da leibira masi kaidong da hairoiba Prabhu na ai gi thamoi da leibira kande masi gi thabak hingde to masi gi thabak hingde pamni madu tawbagi da mangni aina cross la aga na koina pu bangam da pap ki danthi du pubiramni adu madu amu hana tawranu aina nangonda pangal pidi aina nangonda sakti pidi ai gu loina masi khudam cha thadong na se aina Prabhu na ai thamoi da leiraga haigneba sida aduga sida and the life which I now live in the play ai hakchang da hingliba ai se I live by the faith of Son of God Ishogi masanu pagi thajabagi mapana ai hinglemne ai hakchang da khogi hakchang haje sinfulness sida pap ki thin temptation da wigi athingba mayam le adu hairiba sida ai Prabhu da thajabagi mapana Prabhu da makha ponbagi mapana aina hinglibani hamne masini thajabagi mapana hingkiba mi amache pona masagi aning bapamba tawdre hujiti kana ishogi aning bapamba Christagi aning bapamba thawai asingbana haibadu gi matung le ishogi aning bapamba je khangi haidi ke do Bible na haiba singne Bible na haibagi matung mangonda phongdok gi badu gi matung hinganeba aikoi ju thajabagi mapana chuman bi mi oitadi Bible na haiba adu gi matung Bible na takpiri badu gi matung ne hinganeba Bible na kaidong da ikoi je mitumia la no mi halu ya thangsing thugayu lai muti khormoina kaidong da haiba masi khudemak thaduga Prabhu de gi thauja nauraga Prabhu gi pangan sakti ga loine na punamak taw haina haigini habsne verse 21 da mu hai ko sida masi gi first aina ishogi thauja no do in ba frustrate tawbado ohendra hani maramdi hai ko si masi yam lana langna himina for if righteousness come by the law when that thangi mapana dharma chema je lakpa taragadi then Christ is dead in vain Christian arimbada sibi khre hai adudi Christian arimbada sibi khrabani hai masina hai aduna kana umission masi text sida hai ten kama me ngakpa gi mapana khuna dharma chemba phangba natte hai ko adoi tardi ngakpa phangba taragadi aduna khuna natte aduna yathang ngakpa darka leitere na kana mission hai masi la le summe yathang tarang ngakpa gi mapana Moses ki law sing ngakpa gi mapana ceremony law ngakpa gi mapana dharma chemba phangba natte dharma chemba sidi Prabhu Jisu Christ gi mapana phangmane hoi ten kama ngakpa gi mapana dharma chemba phangbani haiba taragadi Prabhu Jisu na laaga cross sibagi artha leite siramaroi aikoi maramdi ten kama ngakpa gi mapana phangrane madu natte masida haidibse hoi dharma chemba phangba sidi kana mapana Prabhu Jisu Christ gi mapana neba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯣ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯦꯡꯅ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯥꯡ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯦꯟ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯥꯞ ꯃꯈꯩ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯐꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯒꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯤꯇꯨꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯁꯔꯀꯝꯁꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤని ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯉꯥꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯁ꯭ꯋꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ